Wakul. Wakancel. Pincel. Wakancil kana-kana. Bocah kok. Wah, beli beres. Oke, Wah. sesuai usulan Weh. pemerintah bahwasanya pentas malam hari. Lala. Sira kumani nemak-nemak raine. Kita beli wani nemak-nemak raine. Sira wanian. Mater bang kayak kene. Ya pakai nebang-bang di harman pasal kayak kenen. Ya bener. Ya itu masalah mah kok sirane sopon masa bang-bang kayak kenen. Kita kuis pilingnya blenak bakal Berhubung ada konfirmasi dari Bapak Satpol PP. katanya pentas malam hari ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Mulyane kasira. Wes. Cocok teh sira paling ka. Ini aga. Bocah kok. Reang kising Bandung tas suntik. Tekanin kene mahari. Sira masih Bandung tas suntik, kita masih ngawit awan. Sampai tekan gadak akan motor. Kau dingin gak? Bocah sira beli percayaan. Sira kumis selaka pada penting. Laku niko. Wis yakin jar posuan ki ya. Iya. Ajatane. Wah seret je. Kita mah orang bayar dika je. Iya bener. Kita mah jarapan gade. Iya. Motor PC karo 12 juta. Karo kumisnya 3 juta. Subakanalo. Ketek. Alhamdulillah kanjil koslet akur. Akur. Emangnya kita ada kubosuan apa sih? Privasi. Kau dingin. Nun. Kita mah karo koslet kuakur. Ya emangnya ya bener. Sira sih kalau sandi warakan aku. Wah. Dari ka sampai aneh mana? Main fisik bocah. Siapa sih ngawiti? Bisa ada kita akur. Karo siapa? Ora. Ora je. Kau dingin gak? Reang kita tekak ini sing Bandung. Kau dingin. Acara apa kinki? Atalilan. Kau dingin gak? Hati-hati sudah ku. Sira mau undang-undang bae kayak kena kaelep. Kinki wong matinya ditalilakan nanggap. Goblok tuh mau mati. Mau apa? Memita. Dudu memita dulu. Salah. Sira ki barang gabe sandiwara dewek lawakannya sering salah bae kenang apa sih? Ya ada hampir nikah orang rame beli. Weh. Wong memita. Dudu memita. Sing meteng. Dudu memita. Arane Mateni. masa mati nih wong meteng. Ya si memeto. Ya memito. Kau dingin gak? Kin Memitu kan matang. iya. Awalnya matang udah apakah kamu? Oh yes. Sik. Corok ura popokku. Aja mangkono. Fakta. Iya. Tapi hal-hal Kau dingin. yang namanya tontonan adalah tuntunan. Bener. Tapi jangan salah ake wong oyes beli matang-matang dah. Sira mah kayak manusianya wedus. Wedus mah digesek-gesek ke meteng deh. Tadi ke privasi acaranya kayak terbosnya privasi ini maksudnya ibu. Dangdut, beli dangdut ribut pokoknya ganjel salon. Ya kau dingin rang turun nembang ini. Sira mangkok 12:30. Antri kita teka jam 4 waya mainnya nembe nanjak. Mau pengen nembang sakian. Mana nembang sakin mah bloli saweran oon. Bak orang kalian balik maning ke. Ada balik maning sira ku mainnya beasin nganggo apa? Duit. Mana balik kurang di bayaran oon. Allah. Bocau. Barang anak bayarannya beli enak. Ya laka. Aduh. Aja kuyur kecah. Ini kan acara streaming. Kau dengan bensin 200 tuh Arep 200 harapan beli warak kita gak ada motor kok. Kau dengan gak? Menang urusan menang. Los. Sira singwanian gas. Woi. Sira singwanian slet. Ana Brayane Ana Brayana belikin ki. Bayaran. Ana Brayana. Bayaran. Sira singwanian usulan kita maisin wong anyar. Tenang. Iya, Tapi bagian wong aja kasih lagi nomor 1. Sik. Usulakan kuasuk tabusana PCF. Tadi supaya balik gua pada ngawa bensin. Mana? Sebab hari kita kan masih isinan. Ya. Turun wani wong anyar. Oh dari sampean ki masih ngisi kan ki. Isin. Tak bakot kupingnya pital. Wani maca kuping. Pak. Ya gablek. Goblok boy bocah kayak gede gablek. Ngomong apa kenapa? Ngomong apa? Priwet coba. Uculakan. Oh ya. Anda bayarannya beli. Assalamualaikum. Saya dari Kapolsek. Bayarannya bang. Astagfirullahaladzim ya. Bocah. Siapa kau gemuyu? Sing sore wong kuen kuwi ya baterainya blintok-entok. Ada gemuyu bae kapi tak copot batu baterainya ki. Ya ada kuna rombongannya robot-robotan. Kan sing tak tuk. Kan makanya dolanan Cina kan ah. Sing tuk tak.
Ya otak. Ya singa ketek-ketekan. Assalamualaikum. Wassalam. Rabi deh bosep tah. Ndi duduk bapakun bekas. Ya ampun bapuk temen. Ya rabine bos pakai pegangan bapuk. Ya rabine sira gering aking. Ya iya orang mata kabel arah bae sih. Ya lah bos. Kami lara bangga. Enak lah tuh kawin mah. Ya kerap temen kawin si Cin. Melu gak Cin? Punten anak berayanan. Bayaran. Iya anak berayanan. Bayaran. Berayanan. Bayaran. Bayaran. Anak biarine beli. Anak biarine beli. Ya campur karo iwak pedak. Dolah, ngomong baik kok. Anak beli je. Anak beli. Aduh, subhanallah ya Allah. Bulane gadus. Rundingan bae sira mah. Bau kara kata kau kara. Sing bener kok sira. Ya kan beli siraku. Temu belum? Sing bener siraku. Aja ilok gawe orang-orang maksudnya mah. Sini kan. Lamun lah kaya karuane aja makono. Di sini sing kana mene ku piran. Sang warak Pira, Sro? Warak enak. Ora. Kita mah orang lagi eloni. Aja makono. Orang eloni. Bokatan Slet. Sira mau undang-undang bae apa sih? Bocah kono nembang sing sore tah. Nemben dongol. Ora begitu cocok parak kus lembreng. Ya sirane mau lagi sore ning kono kuning gurih mesku. Mangan batang telu. Palingan begitu. Ayo. Nges. Mampu tembelak sih. Ya kuniku mau mangkono kong iduk metu blatung. Kita ku lagi ngerombongan kan mak ketemunya karo Seri Wadon. Iya. Wae rombongan kan ketemunya karo wong edan bae. Sembarangan, Bro. Oh. Sandiwarakin mah lari senang wong edan. Wong Lah kamu edan masa payu, Pak. sira lari sakaro nang ngomong edan si priwen. Sira karo orang kan edan beli. Rame. Terus kita nih kudu priwe. Edan. Oke. Ya bagus. Oi. Apa? Sira teh nak ana dobelan nih. Hari sira Langsung katok kurang Pak. Durung edan berarti. berarti sira durung edan. Durung edan. Lamun edan buka sih. Buka. Ora edan jare buyi pe. Lah kebayarannya. Carane. Dudu masalah dibukalan beline. Lamun dibuka, Ya. watir diarani wudun. Wong lemu mah cilik goblok. Wudun je. Wudun ka wudun semat on. Ya iya sih. Bocah. Sira neneng ana dingin. Ina kok nembang durung Mau nembang. itu. Belum durung soli saweran ini. Nah, bang itu, kun mak bulutnya aja lah. Bocah kun mah petang bang orang pengen aku ngeliat. Kita maksudnya mendebus kau nonton bensin. Ya patok itu kan nebus. Sebuah lagu dengan judul Iya. Ya ganteng-ganteng edan ya. Edan. Edan ganteng. Wis dadi edan. Masih mending orang blesak sih dah. Iya kono iku kita. mah. Alhamdulillah ya Allah dipai blesak ya Allah. Loh, blesak beli edan, ganteng-ganteng edan. Di edan di. Rabine koluan ya teh. Lamun reang marabi nih tinakakan reang bayar. Ya menang sirah cil kok sih. Iya. Telepon oleh berlian. Cerotom masalah. Ayo enggak ada kah? aku pengen ninggange bosep kana beli job makenenan maning. Tahun narap malah sandiwara hilang. Sandiwara kilaka, Coba coba makanya makene kabeh. Lah sembarangan. Kenen kabeh. Iya. Ya Allah. Bang Satria panggungannya kalak kegawa mainnya kabeh. Khusus tanggapan kin 4 juta. 4 Patalikur jotos lainnya sih. Loro koro papat. Yarane 4 Nah, bosep sudah nanggap makan 4 patang. Enak nangkap danan jayangan 7 juta ya. Gua mono kowe iki. Jamu kon mas iki. Waduh, cerok ini. Awas Ra, tahun bulan 10 bintang tamu orang Ra. Ya, Dalam karo macan Sari. Anak kita ikut. Ana bintang tamu karo Maksudnya 7 juta ku panjere bae. Nembang. Loh. Nah, enak dianten deh. Nembang. Nembang. ayo. Ajak ngakuin enggak? Ini ada permintaan lagu. Jadi permintaan lagu itu datangnya dari Nok Caca Amora. Yang mana pada kesempatan malam hari ini merupakan satu persembahan bersama di Kabupaten Data. Mau dari alos. Wong loro lagi pada edan. Semene. Apa Kian, malu? Mak, supaya sabarannya dibagi telu. Ya. Ajak nganggo rombongan kian. Aja. Sira sing ngecrek, Oke. kita sing ngendang. Kita ngebas. Nembang.
Mau ngebas. Pating sregotnya pating kelenyerkun kah? Ganti siapa sih nembang? Bas. Sira nembang. Sirane cerek. Oke. Remi do si mengla. Empat. Lagune Pak Guru. Oke. Roma Rasmana. Dudu Roma Rasmana, Roma Krasmanan, Usmintok. Siap. Kode-kode ya. Roma Supaya Irama. bahasa anjing. Oke, perkenalkan ini namanya trio. Wek wek, Jawab Pak. wek wek, Iya, trio wek wek, mereka wek wek. Si merkeke marah benira. Trio petak-tak. Trio petak-tak akan menyanyikan lagu sebuah judul Piano. Yuk, Oke. dua KB. Ciki ciki cir, ciki cir, ciki cir, ciki cir, ciki cir, ciki cir, cir ciki cir, ciki cir, ciki cir, ciki cir, cir ciki cir, ciki cir. Woi. Oh, Bapak. Rupus lah kebayaran nembang kapan piano neko? Subhanallah lo iya ya. Piano. Saking enak sih basnya. Piano. Kelingan. Kenapa kecerek Mas? Bacin. Piano mari main ya. Iya, mari-mari. Enak. Sabarannya bagi telu. Oke lah. Yuk. Oke siap. Tuh. Tua kapan? Double sama namanya derang. Jemberak. Pikiran mancing lah bandi. Mancing makari bladus be. Piano. Jam beneran apa sakit? Dipai. Kode. Ya. Bridge. Brige. Ya, follow. Tua kapat. Woi. Meneh kok durung yang rubah ke salon. Enak nih malah kapangku masih langsung marah gak bisa. Sandiwara makanya laris. Sumpah sama gak mah. Kapal beli anu sih enak-enak. Berarti kan emang kudu edan ya. Ya iya kan. Tua kapat. Jong. Piano mari mainnya. Ya piano. Piano mari mainnya. Ya piano. Musik. Pak Guru. Anak Pak Ketek. Yang ini apa namanya? Yang mana? Yang ini. Ada anak. Pak Guru. Ikut ditakoni. Yang ini apa namanya? Orang campur. Kesirane maning. Masa wong nembang piano. Angel. Jemberakan tambah. Ayo nembang gak? Coba karang istirahat dingin tuh. Nembang gak? Jagat Gus bengi serat Ya ya lah. Yuk. Ayo kembangnya Rindu. lambe. Hai, bu jembak.